Bulan apa yuk? Bulan Mengkono, Pak. Kau dah sibuk kau dah? Iya. Atau nonong? Mbak, non sewu. Ikan. Restoran apa ya, Mbak? Oh, sego Megono, Pak. Kono. Nggih. Atau non, Mbak? Ya. Ternyata nasi Megononya rame. Pulang. Besok doang, Mbak. Non sewu. Langkong. Mbok wis yo langkon barang gak sekeras ini. Lain-lain kan. Wis mbok. Ngopo